matak Sarupathar a constituency committee pen APSLC 6 Schedule Awareness Program. Labang so program long may gaceripon ilitum Sarupathar President Bapuram terang. Okay, hi. Lapan ilitum APSLC Central Committee pen man kang tuinay ilitum masar Jai Kathar IAS retired officer. Lapan APSLC Central Committee doan. Lapen rak Bokajan LEC Constituency Asongja Pidoan rong asar penang itu tong doan lapen kedugawi itum rak ini kecetong APSLC pantang rapen Asongja Pi tumpan tame ilihin banang tumpan APSLC kacetong kardong terus no kardong nilapor NOLO akhema ilitum pini ilitum asar ha Guwahatian kapalini alamdo non penle bar busita Guwahati ke lege porthai pre isi prehini anji lepo lasi derklui hangjang po sinili non ithe thini alam si than chot po aprangsi bangke pinini lika churo sipa jering tung lo pini il tung ladak karbi tum pen chenglo garu atum adewasi atum lapen kaprek athei so tum antame APSLC phan mate il tum masar Jai Kathar ke Japon mesen pen il tum long don thokebra hini arad atum pini tumlong nang jepop don lakil tum APSLC pen deng pon lopo lang teman kardong terjadi tadi kardong lapen adun thu bangke lain lo lapang so a BJP mate pudum phul arjan kar piang long lapen NC Hills pen kinon awe det lo play tum jong det tamelo kalimadi wiran lo play tum det tamelo athema kedamtang election hot parliamentary election husil itu mangtek teklong loje ilitum homosti ket en silspen pangrum pet penke ilitum BJP party pangke itu melangroi wadun corlo prompatra rong wancol de kai kandak lo kasinon nang keleji lake itu assembly election long kami ilitum mesen pen kecapahai pon unjia phan ilitum radatum turpak dan si klaim ponan po lake ilitum puloje APSLC party lake rat tumhan kapang tangja party lapen rat tum kisum kapal jogja party busilitum asar tum manang thanbom lo piliani APSLC long ilitum long rat nang cetodu noida nang jia porlo hokper lamke ilitum government kalilang lapen ilitum ruling party kalilang ilitum piliani thang ka rat phan ki pia jakong welang mini sida ilitum long pili he dung jakong do upia jakong lo lake ilitum masar Jai Kathar alang li nuk hekserbang lapen ilitum radaphan pili naga tumhan pupe kukia tumhan pupe rengma tumhan pupe adewasi tumhan pupe pangrum petpen sik situla jakong arona lam itum than kethan halabang so kethan jok pini ani ilitum ladak hei so an inglong so an jingrum pet ilitum long tulu kalimadi lasinon ke bang jilang kame ilitum labang so teng benedum ke klempon unje phan ilitum klempon angi lapen non labang so BJP itu development amendment tribal satu malong le hilang PG aphan kabori halabang so long ilitum labang so APSLC pen itu disong lo non ladak borjan lo nang itu ladak Bokajan LEC lo ladak tame 18,000 bighas along le halake ilitum tribal along le rengma naga tu malong le lo Karbi itu melong lelo, Garo itu melong lelo, Adewasi itu melong lelo. Kalau bang solong le, kompani apaan solar project apaan PPG pusi, government itu pangdak. Tang teli itu meradlah, bang solar project kecoh hang wek ma, hang he kadi, mana ke hang bang doma, kimera baklang ratum hang bang doma we, solar project ini kadi, kinang nia solusi itu thang nanti wanti, kalimat ini. Ini tuh meradu tuh kehang kupilot ini. Autonomous state kalimat galang. Di tribal tuh cingrum pet ini tuh autonomous state kehang jadi. Ini tuh mana kewan pi solar project. Solar project wan lo tuh kupilot kalau son jike. Ini tuh long le. So kacipiki long le. Hen kacuya long le. C kacipiki long le. Han kacipiki long le. Lahai long le itu mana paluk son ini panti. Nasi itu tuh cisong tipen non amat ke solar project tanang di unit Z. Kalau ini, kemudian ini tempat solar penting itu. Lahan tak kalian, ini tuh pan long le nanti citu dia tuar wang tulilo,
CBG project. CBG project lagi compressed biogas. Hala itu kacutun kacudang pan mega pakar dia pan. Hala bangso gas kasemar dia pan. Ili tu malong le sinan ke NG pan siya ko pot ini. Ili tu pulo je adon tin. Aka tribals adon tin kami ili tu masar pulo. Sik sedola ja kompen ili tu long le patar ron. Nangi pulo di. Ili tu masar ninge je. Adon tin ili tu long le patar ron jening busi pulo. Sita ili tu pan long le patar nang pima. Oke, merah paklau pima pima. Long le pipe kadi. Pipe non ke biogas pan ke Mukesh Ambani bangke long le patar abi pin non badak long le nang cerai tu. Cidoni mana itu? Cidoni. Nanti itu nggak biogas ta, non market, nikre puang dong nang iklan po puma itu bond cek. Joy gade? Adun tu ketedung lam tu lah. Sainik school pai wan ni lah. Sainik school itu army claim nahi ke, pudi? Police claim nahi ke, pudi? Jumesa. Lah sini itu tak kecengkol lang dulu. Lah bangso Sainik school ko pilo lah hopo. Amasi ditum all over India pendame a state team the Sainik school ICC bibo. A record ditum langlo. Asam long kunalo kado. Dol poralang se school bibom. Hala dol poralang se non school bibom lo. Lapen state isipen long lo. Lapen non ini tum long puthok. Sainik school ki bija dorkar tawilo. Di dol poralang ana choken lo. Itum lo nang biya kang lo. Ake malah so school non ke kaprek India det pipen nangki plung mate nangki toy school sedang tulong nangki koi karjang lo. Kali mati? Kali mo kalang? Kalang. Alam nang kelang ning kelahin lo. Sainik school hala dak bangke ili tum karjang lo rat tum kenon ciklo i jompen school fee haro hini ra pocket haro isinda piun mati. Kali mo kalang? Non Don Bosco yung si pachali dundi bulotang te ciklo yon haro ke thomra pocket admission mate tuition fee pilang idi. Kali mo kalang? Sainik school lang bangke admission adorsi lak isira suri tiket hala ke general panlo ST pen o sidul caste pen sidul tribe tum pan bangke lak isira suri thongke uni ba uni kedi tapi admission le itu jendun uncip kita hala dak admission ki endunji entrance exam pass dunang la di pass dunang la lapen hala bangso exam pass dun deda pita me all India angkang amuni sedang exam nang tok dunji lapen asam angkang pipen ini tu madaka cejok dun longi ke ST tum ke bang tiket ji bang tiket ji lake all over India pun silang po ST an ST ning lata angke lasi litung dak lasu school litung dak wanti angke litung dak tu sina ini tum longle ini tum dak pekpe de jokji lo kedi longle de pekpe jokji lo ladak Sainik school of han longle kenang weji ke lake 2022 lo ahot government tum cheparai lo je 8 acres on the job 8 acres lonte abikha ke lake chiri crep ho bak on the job di chiri crep ho bak on the job sita ini tum chini lo je chiri crep ho chodi kali longle ke pegi ke dake ko an asuria bikha tame si pegji kali makalan kalau tangte school pan kenang we ke longle ke achik so we halata la karbiang long lo ke ho itu compensation ke chu India pan le la so longle ka chu jor hi kali lang ma kalang lo kadi la si la bangso school pen bangke ilitum alle ke longi ke ilitum kom som busin ilitum ekon long la anta kalila la dak lo ke than ji tu teacher tu yong si dak lo chu than dun ji pulo tangte itum piniani det usi pulo kadi state long ke det ke pass shot ke la dak bangke itum than long ling hala dak all over India teacher eligibility all over India pen teacher eligibility exam do hala bangso exam itum pass dungi pinian ilitum hadak kuan lo ke pass dunji de lain lo kedi pulo tangte ilitum ladak ta luk than bangta ki long dunji kali long le ilitum ke dak long le pek dun chot po bangka prek a dead pen a student tu man sinang train set di busi ilitum chini pon lasi la bangso Sainik school tame jongsi long le jongsi
abika suri yang si kepek lo dangte nilitum cedon dunde sita me long le jong si ciri krep posi pekjot lage kapek alam lo sita litum asuri abika kepeki pumangke nilitum cedon dunde kali makalang di napen lo bangso school jong lake ministry ha central government Rajnath Singh si nang langi hadak ben Rajnath Singh kumad lo di defense minister lo kadi ahu rapor ke home minister lo kadi Rajnath Singh hilo iltum Karbi Anglong apen demau sopan nangka cupai ceng nangkan pin tiwang bang lo lang lindo nang tu bang tek nang kali makalang alang ni hilo autonomous state nang pino BJP yang si power ke bang lo tang te pucalang ni nang keca piniani haladak kabinet ini dun mai litum han thang dan pipe non ke wan tuke lake Sainik school itum han thang alle ke long dunjia school kali pin lal lasini le apor en pono elo iltum asar pen ke panji dolang Sitame nili telam pungtung bang lahen lo nona por ini ton ka chingrum bang kenang sot lo aji moi vote bhal paluk moi kombiao populuk ko na lage sake karon adivasi blak to Karbi jane no buji pai tothapitu moi kobo bicharu je we all have to come together to fight with the BJP RSS because the RSS is totally playing the role and tactic to destroy the tribals and the Adivasis. So to fight them, we the Karbi alone cannot stand. We only the Adivasi cannot stand alone. So we have to unite together to fight and chase out the BJP from Karbi Anglong. So that's what. Thank you.